kao što vidite, evo nas u novoj epizodi. Ovdje je Mujo kao i obično. Vidite da to je mali konj. Ubio sam Muju. Ubio sam Muju. Već u drugoj epizodi. Mujo, izvini. Ali moramo nastaviti bez tebe. Evo vidite. Ovdje sam napravio neku stazu, ali to nije bitno. Umro mi Mujo. Šta ću ja sad bez njega? Sad moram ove ovce odvesti u štalo, kako ću to uraditi. Sad bi meni moj Mujo pomogao. Od tamo poruke dolaze koji će im vrag. Meni Mujo umro, oni meni tu poruke dolaze. Ljudi, ne znam šta ćemo. Već u drugoj epizodi riknuo mi Mujo. Koji je ovo vrag? Čekaj, ovo nisam ovo slomio. Evo ovako, bilo s čim. Evo ljudi, vjerojatno ćemo morati u sljedećoj epizodi napraviti mezarje, groblje, Muji, neku grobnicu. Umro Mujo. Ročić, ali mrštavo, neću se s tobom zabaviti. Ajde, odmah ćemo sad Muju zakopati. Znači ljudi, hvala vam na 550 subscribera. Ovaj klip će vjerovatno večeras izaći, ne znam. Sanduk smo napravili. Idemo. Nisam htio da ga ubijem. Stvarno, ovo nije bilo isplanirano. Ja slučajno onako pukao ga malo, on odmah umro mene. Ovo to jebika. Ništa, idemo. Ovdje znate, ovdje sam ja dosta kamenja uzimo. Evo vidite. Ima ovdje svašta sam uzimo, ne samo kamenja i uglja, ma nebitno. Evo Mujo bi mogao biti ovdje, a? Mogao bi ovdje biti ovako. Njegovo meso. Idem sad po ploču da ga zakopam lijepo. To ću pauzirat da vas ne smaram. Vrijeme je. Jesam ga ukopao, Bože. Žao mi je Mujo. Ebi ga. Ubio sam te slučajno. Umru. Ovdje ću napraviti odmah crafting table. Da ne idem god dole. Ovdje ćemo napisati da se zna ko je umro, kad se rodi, kad je riknuo. On je, čim se rodi, umro. Naš Mujo. Štete, stvarno. Ne mogu da vjerujem da je umro odmah u ovoj drugoj epizodi. U njegovoj drugoj epizodi. Evo ga. Ukopan je. Mujo je gotov. Mujo je umro. Za Ramazana. Ajmo proučiti sad Fatihu. Saznam se, naravno, neću se sad s tim sprdat. Radi glupog Muje. Nego, morat ćemo nabaviti neku novu krme. Pošto nema nam više Muje. Ja nisam vidio da sam ja gladan. Opet trebao sam možda čopiti ovo meso od Muja. A nema veze, neću ja jest Muju, on je umro. On je bio sa mnom
uvijek. Mislim, bio samo jednu epizodu sa mnom, ali ipak nemam mjesa. Ima ovdje nešto, nisam ovdje ništa ostavio. Koji ti je vrag je kad mi ovdje ovako? Ne ovdje nema nešto, evo, Bože. Ništa. Ništa znači. Umro mi je Mujo. Tužna epizoda. Tamo onako dugo nisam snimao. Sretno ono, novi klip ide. I skonta Mujo mi riknu. Nisam ga namjerno ubio, hajde. Morat ćemo nabaviti nekog novog druga. Samo kako da mu ime damo. Ako on umre ko Mujo ovako brzo, ja stvarno ne znam. Vidi ga! Još živa, ma je ovo preskočilo. Ajde sad vam hodi. Ajde. Dobro. Morat ćemo vjerovatno već u sljedećoj epizodi naći zamjenu za Muju. Ipak je on bio naš dobar drug. A poznavao sam ga samo jednu epizodu, ali ne veze. Koliko snimamo. Znači za 5-6 minuta sam ga slučajno roknuo. Sad idem spavat. Sad bi Mujo meni ovdje skaku. A nema ga. Nema Muje. Mujo, zašto si otišao? Ja ću spremiti govor za dženazu, sahranu. Za sljedeći klip. Mujo nas je ostavio. Ćao Mujo. Baš mi je ovdje bio naprdio. Barem nešto njegov smrad. Ćao. Nećemo se ba više zajebavati ako Muje koga šiša ba. Slučajno ga roknu pa nije veze. Naći ja zamjenu. On je dole sad tu. Gotov je. Nema veze. Ja ću naći neku zamjenu za njega i to je to. Najaba to. Nego da vidim je li poraslo još ovih. Moram naći, vidi skeletona. Evo zamjene za Muju, a? Ili ćeš ti biti hrana? Ajde, gladan sam ja, pa staće meni zamjena to. Ću ja zamjenu pošto naći. Vidi ga je živa. Teško je bez mrkve, ono, svinju. Jedva sam ja Muju uveo u kuću. Prije epizoda. Vidi ovo. Joj. Izgleda da ću morat čopit onu hranu od Muje. Tijelo od Muje. Nema veze, ajde. Veoma je ovo sasvim kratka epizoda. I to bilo to za ovu tužnu epizodu. Mujo nas je ostavio. Vidimo se u sljedeću. Ćao.